Assalamualaikum, Mai. Oh, Mai. Siatu. Iwar. Oh, kau, War. Masalah. Biasalah di luar sana ndak adoh, nanggak berangin seketek. Lalok kau tadi, Mai. Batu tutup sepintu. Indah. Mai di belakang mau nolong si Unyik mangangian samba. Makanya Mai tutup pintu. Tapi ndak adoh, Mai. Pintu kau tutup. Abek kau perkosa di orang beko. Jangan mengecek tak itu kau, War. Tagak pula ramang Mai. Apa mau kasih kau kemari kau? Lah baci lapui kau, Mai. Lah bantu antu aru-aru kau bencaliak. Seteres deh kau. Balok kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah. Jangan manang hijau kau. Lagi dah minum, Mai. Awih kau, War. Hati kau ibu. Bunuh saya dari kau, Mai. Bunuh saya dari kau. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Runtuh dada kau, beko, War. Nah ibu kau juga anak kau. Mengeceklah huncung buruk dan tabak kau tu. Anak dan Sibas tu deh kau, Mai. Inyo kan lah lulus polisi. Tinggal pentokir saja, Lai. Apa tu patokir tu? Kalau lah lulus pentokir kau, anak wak kau lah sah jadi polisi deh kau. Ancak lah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu, mah. Jadi anak dan selama kau dah anak orang deh kau. Salamu kau anak kau kan main jauh ya sari-sari, mah. Bara anak kau kan masuk jadi polisi tu, War. 60 juta, nyo. Hah? Atau lah tak cari yang piti sama anak tu dek kau? Labi dan jual ke 1 juta, tapi tidak jual cukup. Bara jual nang kurang lai. 2.500.000. Onde baa kakak dan lekoa. Piti ndak ada di tangan Mai kini doa. Tapi ada jalan cik, War. Hah? Pitih julo-julo si Emma ada di tangan Mai. Inyo mencabui hari sanayan. Le bisa kau antan pitih tu. Dek kau lemai, bantu indak percaya sediden. Kau ndak bagarah doar. Kau pitih julo-julo orang. Ada ndak taluk baca kak jorang kau. Anan kini ndak serupo dulu mempunyai pitih doar. Ba tu. Kini pakai surat perjanjian di ateh materai. Oh. Nyoy. Ya, Mak. Kamarilah kau capek. Jangan manti-anti aja kau di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian. Kau bawa pitih tu sekali. Tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih War nanti ngopak kak, War. Jangan ya, Teh War. Jadi. Surat perjanjian meminjam pitih. 1. Pitih julo-julo tembak harus tiba hari sanayan sabalun magari. Oke? Oke. Hutang tidak boleh dibayar dengan sawah, karambie, atau DLL. Lai jaleh de kawar. Indak boleh hutang kau bayi jo DLL do. DLL apa kok, Mai? Antene kau dah mana, Mai? Apa pia? Dan lain-lain. Ya itu, Cik Den. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan hutang alun dibayar juo, laki ete nyopal laki jo amak den. Anak ete nan jadi polisi itu jatuh ke tangan Unyuy. Barang cek kau lah. Pitih nan 2.500.000 harus dibayar 1.500.000 tunai. Sah. Allah jaleh de kawar. Isi surat perjanjian tadi? Lai. Deal or not deal? Deal on their deal. Kau tanda tangan surat kau, payahlah kau pulang lai. Mai. Apa jua deh kau lai? Lai ada sambah kau seketek, Mai. Betul kau keluar. Pitih dia kau pinjam, sambah dia kau minta lo. Banyak-banyak kan dia di kau, mah. Ayolah. Lah ya, Mai. Assalamualaikum. Salam. Tekana dia maknya. Mana gadang pitih 2.500.000 pada 1.500.000 nyoy. Gadang dan 2.500.000 nyo, Mak. Onde nyoy. Berarti siwar kan membayar pitih ama 1.500.000 itu mah nyoy. Rugi ama tu mah nyoy. Onde baala kakak den kolem nyoy. Kau SMS lainnya lah siwar tu. Amak saya sama SMS. Kau dah nanti tulisan kau. Jadi. Tu ya nyoy. Maka Assalamualaikum nyoy. Juga mak cari pitih kurang nyoy. Ama nak bisa mencari kepada kamal deh nyoy. Pitih ama naldo